Singoma khanya sithi ake sishaye isigxivizo lana enkulumweni kaNgizwe Mchunu la khona ebekhuza umhlola ebabaza ekhuza ichilo ekhuza amanyala enziwa ilamasimba lawa ekuthiwa zitabane inkonkoni ongqengile emsunyonina. Ngizoshaya isigxivizo ke lapho njengomfoka amakhanya ngizothi uqinisile impela uNgizwe Mchunu nina itabane nina inkonkoni niyala abuse ithuba niya abuse ugap niyas abuse ispace sokuthi sikwazi ukunamukela sokuthi sikwazi ukunitreata njengabantu emphakathini niyal abuse nina lelo thuba lelo nisikhwele emakhanda niyadlulela nina neqa u red line anwazi u red line nina itabane msunyonyoko amasimba lento eniyenzayo nina zinsha uZulu evele eguqe phansi ngamadolo ehlaselwe ubuwiki be-leadership yakhe njengoba uZulu kumanje nje eholwa ubuholi obuntekenteke obuwiki niyangena nani izinkonkoni msunyonyoko nizokwenza isizwe sibe wiki ngalobutabane benu ngalobunkonkoni benu niyangena manje na nizolokotha nizothinta amagugu esizwe nizothinta izembatho zesizwe nizozi abuse nizokorobha ngazo nizodlala ngemvunulo yesizwe nizokwenza amanyala nizokwenza amasemba ngemvunulo yethu amasemba lento eniyenzayo singamanguni thina kwanguni ayikho into ekuthiwa inkonkona sikho isitabane kwanguni kodwa ngoba sise South Africa eliphila ngenqubo mgomo yomthetho sisekelo walelizwe ngaphansi kukahulumeni sibe convinced by uhulumeni sakwazi ukuphila nani emphakathini salugwinyitshe sanamkela sathi sizodla noma kubaba kuyababa kona kodwa sivumile siyisizwe sikaZulu niyazi nani ukuthi isizwe sikaZulu isizwe senhlonipho isizwe siclean sihlanzekile kodwa nina niyasingcolisa ngalamasimba enu okuphethulana imdidi lapho seniyasuka manjena nizothatha izembatho zesizwe nizothatha ubukhosi besizwe ngoba imvunulo yubukhosi besizwe imvunulo yizembatho isigqoko sesizwe imvunulo nizoyithatha nina nizokwenza amanyala nizoyinyela nizokwenza uthuvi amasimba lawo enwenzayo ilebe lele nilenzayo kusho thina singomakhanya amasimba anikwazi nina ni right niqoke ingubo zabafazi anikwazi manjena ukuthi nina seniya adapta manjena senijump red line senigumula ingubo zabafazi manje seningena kwimvunulo seningena kuyisembatho sesizwe seningena kuyisembatho sesizwe manje nina senenza amanyala ngengubo yesizwe amasimba lento eniyenzayo ngeke inikhuzi leadership yesizwe ngoba intekenteke iwiki kwayiyona yumsunu nje ngeke izinikhuzi leadership yesizwe ngoba intekenteke nikhuzwa yithina ke manje amasimba lento eniyenzayo fuseke indaba yenu kade niyasitakelwa zinja indodelala nendoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezweni nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa sizolunqwasa bukhoma ke manje ke sizolunqwasa bukhoma weyitabane wezinja wemgodoyi usithi Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo
noma kuthuna malini iphelele yonke injoba injalo especially thina kaKwaZulu angazi ke le kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomunye sitabani lesesine sifaka imvunulo lamampondo namaXhosa angazi ke mhlawumbe noma lo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke sisemukele boyilwela nabo uma ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa la kithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizo icreateile wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanje ngoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga neucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayanga yako umqhele nezingwe neinsimbi zakithi nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nanje indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho phume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizolunqwasa bukhoma ke manje ke sizolunqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho laKwaZulu futhi gana itabani phindelani kwela kini usomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakithi omncane wasenquthu uSweet Goluva samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedini kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani kumanje umfana usiyemfana bethi siyambuka nje sambona yena ukuthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugonwe uwe emsunu entsha somizi ugonwe uwe umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la KwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha nambe isineka lapha kodwa sinye sipofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyi lo sikhathele nina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina